Dobar dan i dobrodošli u još jednu vinsku karantenu, 53. ili 54. po redu, već sam zaboravio. Više ne moram ponavljati, da se nadam da ste svi dobro, vjerovatno i jeste. Evo, javljamo se danas iz jednog romantičnog, prekrasnog, rekao bi, wine bara koji se nalazi u Dubrovniku, s obzirom na same tehničke stvari u starom gradu. Znate i sami da nadam se da će biti sve kako treba. Slika ja mislim dobra, mislim da me dobro vidite i nadam se da me još bolje čujete. I tako, evo, dosta se situacija normalizirala svugdje, lagano se otvaraju restorani, wine barovi, lokali, sjevernije možda malo više, tu na jugu možda zapravo malo manje, međutim svakako da će u skorije vrijeme to biti vjerovatno sve kako treba. Isto tako dosta aktivnosti dalje putem društvenih mreža ima, dakle od samih degustacija. Evo, jučer sam bio sudjelovao na jednoj opet Enozoika, sjajnoj degustaciji koja je bila vezana za sherry. Isto tako i sommelier klub, opet napominjem, će započeti sa određenim degustacijama. Javljaju mi se ljudi isto tako sa Badelovih masterclassova koji su bili, da su vrlo zadovoljni, što je super. Evo, vidim da imamo tu i naše prijatelje barmene, pa evo da i njih pohvalim, i Teju i Sašu Lovreščaka, isto tako i Marina Nekića na stvarima koje rade u ovo vrijeme dok zapravo ljudi nisu imali šta raditi. Ali mislim da ova edukacija vezano za same online situacije je zapravo vrlo dobra i nema razloga zapravo da ne ostane, iz tog razloga što svakako se uvijek može čuti puno korisnih stvari. Evo, mi smo sad u ovom stalnom terminu koji ćemo do daljnjega biti, a to je petak u 18 sati. Iskreno se nadam da ćete uživati, da ćete naći svoje vrijeme za vino, za vinsku karantenu i da ćete uživati, i to je otprilike to. Pozdravio bih posebno isto tako svoje prijatelje iz Dubrovnik Wine Society, gdje danas smo kušali pošipe 2019. godinu i ostale, i bilo je jako lijepo, te smo dogovorili neke buduće ove akcije. I to je otprilike to. Evo, danas imamo samo 2, 4, 6, 8, 9 vina, nije tako strašno. Opet ponavljam, nagradna igra i dalje vas ima i više nego dovoljno. Što se tiče nagrada, iako moram priznati da se malo prorijedilo, onako rijeđe odgovarate, s obzirom da smo jedanput tjedno i tako. To je otprilike to. Znači, rekao sam, evo, danas smo u Konavlima, u carstvu Dubrovačke Malvasije. Bili jesmo već jedanput sa vinarijom Crvik. Probali smo njihova vina prije možda nekakvih 30-40 dana, ne znam i sam. A sad se nalazimo sa vinima, odnosno sa vinarijom Metković, koja ujedno je i najjužnija hrvatska vinarija. Znači, de facto nalazi se vrlo blizu granice sa Crnom Gorom. Treba reći da nemaju najjužniji vinograd, jer jedan od njegovih operanata, ne znam kako se zove, ali uglavnom on ima vinograd de facto 100 metara od granice, gdje se nalazi Merlot upravo za ova vina. To je otprilike to. Što bi trebali reći o Metković vinariji, svakako da je tradicija same obitelji. U Moluntu se nalazi vinarija jako duga. Božo mi je rekao da je nekakvih 500 godina, znači tu je dosta generacija. Ono što je vrlo bitno za spomenuti da je od 2000. znači krenulo, ajmo reći, ta jedna nova etapa same vinarije gdje je zapravo Božo počeo saditi nove nasade vina. Znam da je vrlo živopisan čovjek i stvarno zasadio je svašta, čak 15 sorata grožđa ima u svojim vinogradima. Ono što bi još mogli reći da su recimo 2010. prve etikete sa vinima
vinarije Metković izašle na tržište. Što se pak tiče nekakvih hektara, otprilike 4 hektara, s tim da treba reći da pola od toga je znači u vlasništvu, pola je naravno u kooperaciji i godišnje proizvedu nekih 20.000 boca vina i treba reći da sve završi u znači buteljama. Od tih 20.000 boca, odnosno sortimenta, 50% ovih vina su od Malvasije Dubrovačke. Isto tako treba reći da naravno da su različita tla tamo prisutna, i bijela i crvena zemlja, tako da ima dosta raznih sorata. I kao što sam rekao, stilovi su isto tako razni, od suhih, pjenušavih, crnih, tako ima zapravo svega. Ono čime ćemo mi počet ćemo naravno sa pjenušcima. Rekao sam, ima 9 vina, tako da moramo prionuti na posao. Isto tako bih vas molio, ukoliko bude bilo kakvih pitanja, ako nije problem, slobodno postavite pitanja, da čisto da budemo malo da budemo interaktivniji, odnosno da možemo malo iskomunicirati, čisto da ja ne pričam u prazno. Ok, prvo vino, ovako vrlo interesantna etiketa. Prvo vino koje ćemo probati naravno je pjenušavo vino, zove se Buržuj. Buržuj, tu se znači... Ok, hvala Ivo Ivanić na tvom komentaru, slažem se apsolutno s tobom. Da svi radimo ko Božo, bili bi Švicarska. Buržuj, radi se o pjenušavom vinu koje je proizvedeno od sorte 100% Malvasija Dubrovačka iz 2014. godine. Znamo da je 2014. godina bila dosta zahtjevna i zapravo dosta, rekao bi jednu ruku, loša godina za vinarstvo zbog nekih, rekao bi, klimatskih uvjeta i tako. Međutim, Božina vina iz 2014. godine su zapravo bila izuzetno dobra. Ono što treba reći da je naravno za pjenušavo vino znamo da mora biti malo ranija berba. U ovom slučaju je bila 1.8. vinifikacija, nekakvih 30 dana, s tim da je vino se odležano u inox posudama negdje do 4. mjeseca. Nakon toga tiražni liker je dodan i 24 mjeseca je bilo isto tako znači odležavano. Nakon toga naravno degoržacija te na tržište, s tim da treba reći da iz ove prve serije postoje još neke boce koje su još uvijek na tiražnom likeru. Ne znam da li vidite, ako vidite, ja se nadam da vidite dobro koliko možete vidjeti. Znači vino je naravno bistro, pa rekao bi da je perlaž vrlo solidan, ima dosta izvora, sitni su mjehurići, naravno kristalno bistro, opet ponavljam, zlatno-žute boje i prilično gusto, ne bomo ga previše vrtili. Što se pak tiče samog mirisa, vino je naravno čistog mirisa, vrlo je fina aromatika, dugotrajno. Rekao bi da je to nešto klasično što možemo osjetiti na vinima gdje je dugo odležavanje na kvascima zapravo jedno bogatstvo mirisa u vidu naravno koštunjičavog zrelog voća poput breskve i marelice, ali isto tako imamo dosta i aromatike poput zapečenog lješnjaka, korice kruha, dimastih aroma, tosta, maslaca, znači jedan vrlo bogat i jako izražen miris. Što se pak tiče okusa, vino je, nisam spomenuo, brut, znači svježe, elegantno. Zapravo bih rekao da za 6 godina staro vino dosta izražene svježine. Alkoholi su mu meki, svega 10% alkohola, znači lagano. Struktura mu je, rekao bi, jako dobro izražena, puno koštunjičavog voća, naravno imamo i citrusnih aroma sigurno u ustima, opet dosta i puno dimastih nota, korice kruha, onako vrlo lijepo izbalansirano, dugotrajno i rekao bi jako kompleksno vino. Ovo vino čak ja ne bi predložio da se služi na 4 stupnja, možda kao što je uobičajeno za pjenušce.
Ja bi ovdje išao na malo višu temperaturu, možda nekih 7 stupnjeva recimo. I ono što je vrlo bitno za reći da ovaj pjenušac, ovakav stil, sigurno da nije aperitivni pjenušac i ne bi ga kao takvog preporučio. Ovaj pjenušac je više onako, što bi rekao moj prijatelj Ivo Ivanić, gastronomski je vrlo zahvalan, može ići uz jako puno hrane, čak rekao bi i sa nekim bijelim mesima sa žara, s obzirom na njegovu, ovako rekao bi, dosta bogatu strukturu. Jako fino. Dobro. Drugo vino koje ćemo probati je Chardonnay. Chardonnay smo puno pričali, naravno kao sorti, kušali smo ih naravno još više, ali ja mislim da je ovo vrlo vjerovatno najjužniji Chardonnay koji ćemo zapravo kušati, jer znamo, rekli smo da južnije vinarije nema. Ono što je interesantno možda za Božu spomenuti, a recimo nisam, je to da je, čini mi se, prošle godine osvojio nagradu za najbolju graševinu u Kutjevu, iako naravno njegova graševina, koliko znam, ne može dobiti kontrolirano porijeklo, jer nije zaštićena, nije preporučena u ovim područjima, ali sigurno je kao stolno vino može i na ocjenjivanju u Kutjevu, odnosno na festivalu graševine, osvojila kao najbolja graševina. Ok, samo ću se kratko osvrnuti, iako ću vam ponoviti kod svakog vina, svakako da sama vinifikacija bijelih vina manje više je svugdje rekao bi ista, znači ovaj Chardonnay isto tako iz 2019. godine, uvijek ide istom varijantom, znači brzom preradom bijelih vina, znači kratka je hladna maceracija, fermentacija u inoksu nekih 25 dana, nakon toga se vino pretoči, te u inoksu odleže na finim kvasima do 4. mjeseca, nakon toga isto tako pretok, te punjenje u boce. Što se tiče samog vina, vino je naravno kristalno i bistro, zlatno-žuto boje, onako duboke intenzivne boje i naravno da je recimo prilično gusto. Što se tiče pak mirisa, čist je, naravno fine, ugodne aromatike, rekao bi dosta klasične arome za Chardonnay, u vidu onako puno koštunjičavog voća, breskvi, marelica, opet iz zrelih jabuka ima, isto tako sa našom malo i badema, floralnosti u vidu maslačka, žutog cvijeća, ali isto tako vidimo da je na finim talozima lagano odležavanje od nekoliko mjeseci svakako popunilo dodatno vino, kako sa mirisom, a kasnije ćemo vidjeti i sa okusom. U vidu imamo i malo tih maslačastih aroma, kvasca, korice kruha, znači jedna vrlo intenzivno, onak lijepo izražen, rekao bi klasičan miris Chardonnay. Što se pak tiče okusa, vino je suho, rekao je da je prilično toplo, meko. Što se pak tiče kiselina, one su onako srednje plus srednjih alkohola, nije preintenzivno. Rekao bi da je fina isto tako mineralnost. Srednje jake strukture sa jednom vrlo fino naglašenom voćnošću, rekao bi, opet naglasak je na koštunjičavom voću, ali isto tako ima i malo zrelog tropskog voća, zrelih citrusa, vrlo lijepo izbalansirano, isto floralne arome naglašene, vrlo onako ugodne pitkosti, rekao bi, i fine i lagane završnice. Ovo vino bi ja osobno poslužio recimo na nekih 10 stupnjeva Celzijusa. I ovo ja vidim, evo, u Dubrovačkoj Republici nekad su bila i zapravo još uvijek jesu tradicionalna jela od kopuna, pa evo, ja bi ovo jelo, recimo, uz jela od kopuna vrlo rado vidio. Dobro, sljedeće vino koje ćemo kušati je Rosé. Rosé vino, vinarije Metković. Treba reći da Božo u svojem opusu što se tiče rozea ima dva rozea, kak se zove, jedan je od sorte Kadarun, a drugi je ovaj koji je od sorte Cabernet Sauvignon, i znači mi ćemo danas probati Cabernet Sauvignon.
Znači isto tako iz 2019. godine, 100% je Cabernet Sauvignon, radi se o samotoku, znači nema nikakve maceracije. Nakon toga je fermentacija u trajanju nekakvih 10 dana, nakon toga pretok, malo se smiri naravno vino u inox posudama, te naravno se napuni i stavlja na tržište i to je otprilike to. Rekli smo o popularizaciji rozea puno, ovim putem ću opet isto tako pozdraviti Sanju Muzaferiju i isto tako ću vas obavijestiti sve vas vinske ljubitelje da nažalost ove godine Pink Day biti neće u onom klasičnom smislu koji smo ga prijašnjih godina viđali, ali koliko čujem od same organizacije da će se Pink Day u jednoj drugoj formi pojaviti možda kroz društvene mreže i tako da budite uz sve nas, ne znam, recimo bi neke vinske faktore u Hrvatskoj, pratite, pogledajte, mislim da će biti vrlo interesantne stvari i sigurno da ćemo morati u jednom trenutku malo više suportirati vinare koji proizvode roze vina, rekao bi u jednu ruku pomoći im, pa možda da napravimo i tjedan pijenja roze vina u Hrvatskoj, pa da se samo roze pijemo, mogli bi im pomoći. Ok, idemo dalje, znači vino je naravno kristalno i bistro, onako boje kožice luka, rekao bi i gusto, ima 13,5 volumnih postotaka alkohola, na nosu vino je vrlo čisto, ugodne aromatike, s obzirom da znamo koje se sorti radi, rekao bi da je klasičan miris, rekao bi Cabernet Sauvignona u ovoj varijanti kad se radi rozej, onako dosta je sortno, dosta maline, crvenog rebizla, ja sam našao isto tako sušene ruže, blago herbalan, onako fino izražena aromatika i dosta dugotran i bogat miris. Što se pak tiče okusa, u ustima je suho, vrlo je toplo, mekano, srednje kiselina sa alkoholima koji su srednje plus, opet u ustima jako bogato i jako puno crvenog voća, maline, rebizla, crvene višnje. Onako dosta je bogat za roze, onako i čak i rekao bi malo jače strukturiran, vrlo bogata aromatika, fina završnica, i ja bi osobno ovaj roze poslužio na nekakvih 10 stupnjeva. Ja sam si zabilježio da bi, naravno bio bi savršeno spršut, ali isto tako još bolje bi bio po meni ovaj roze s obzirom na svoju strukturu uz neki recimo rižot od plodova mora, mislim da bi to onako fino se sljubilo. Vidim da ste aktivni danas, točno se vidi di kiša pada, jel? Sljedeće vino koje ćemo kušati je Grk. Grk, znamo da je Grk naravno sorta koja je najzastupljenija i ajmo reći, marketinški naglašenija za područje Lombarde na otoku Korčuli i možda naravno su ta vina i u jednu ruku zapravo na tržištu najekspresivnija vina od sorte Grk. Međutim, isto tako treba reći da naravno sorte Grk ima i u Župi Dubrovačkoj, naravno i u Konavlima, tako da je evo ovaj jedan konavski Grk, ima ih kak se zove, ima nekoliko proizvođača zapravo, recimo Metković je jedan od njih, ali isto tako, ako se ne varam, vinarija Miljas isto tako ima Grk, možda još neki drugi, ja se ispričavam ako sam ih zaboravio ili preskočio, ali uglavnom ima ga i ovdje, kažem u jednim manjim A je li kiša pada van? A, super. Zato vas je toliko, inače vas ne bi toliko bilo. Šalim se. Uglavnom, Grka ima dosta i naravno na tom području, ali kažem, ona je recimo sa same Lombarde sigurno da je puno poznatiji. Znači, iz 2019. godine isto tako Grk, 14% alkohola, brza prerada, opet kažem, klasična za bijela vina, fermentacija u inoksu nekih 30 dana, nakon toga naravno pretok, te se isto tako odležava u inox posudama. Ovaj Grk isto tako treba reći da dolazi sa bijele zemlje i to bi otprilike bilo to. Što se pak tiče samog vina, vino je naravno kristalno bistro, zlatno je žute boje i gusto.
Dobro, Nedeljka, drago mi je. Gusto. Što se pak tiče nosa, na nosu je čist miris, jako izraženo zrelo voće, onako, rekao bi, zrele jabuke, zrele kruške, ima dosta citrusa, čak i malih primjesa, rekao bi, tropskog voća sa jednim finim, recimo, floralnim aromama i imamo te malo zemljane mineralnosti. Što se pak tiče okusa, vino je suho, vrlo je toplo. Dobro. Vrlo toplo, onako mekano. Rekao bih da kiseline su mu srednje, alkoholi su srednje plus, mineralnost je naglašena. Onako, puno je prezrelog voća, zrela jabuka, puno opet citrusa. Struktura mu je onako isto bogata, uljastija je malo, vjerovatno možda malo ti glicerolski, kak se zove, znači jedno onako vrlo bogato, vrlo intenzivno vino, jako karaktera, ono baš jako vino. I ovo vino, evo, ja sam si zabilježio da bi ga ja vrlo rado na 12 stupnjeva volio iskonzumirati sa janjetinom sražnja, onako, to mi je palo na pamet uz ovo vino, mislim da bi se savršeno sljubilo, tako da, evo, preporuka. Samo da vidim, imam dosta komentara, pa da sad ne bi bilo da vam neću odgovoriti. Sanja je, dobro, kod vas je sunce, Nedeljka bi Grk bire, u Primoštenu je isto nema kiše, to mi je drago. Ivo Ivanić, Grk je prije 10, dobro. Ok, u redu, hvala ti Ivo na toj informaciji. Hvala Snežana, ajde, baš mi je drago da uživate. A Filip, ti se lijepo sa Ivom dopisivaj koji je omjer, super. Ok, idemo mi dalje sad na sljedeće vino koje ćemo kušati je, naravno Dubrovačka Malvasija. Dubrovačka Malvasija je vino koje znamo da je od 15. stoljeća udomačeno u Dubrovačkoj republici, postoje vrlo stari spisi i tako, i možemo je smatrati jednog od autohtonih sorata, i treba reći da zapravo posljednjih godina postiže značajne rezultate. Znamo da ima dosta proizvođača koji zaista proizvode sjajna vina, tako da onako, iako treba reći da možda u jednu ruku šteta je što se najviše zadržava ovdje u Dubrovačkom Neretvanskoj županiji. Bilo bi super kad bi možda malo izašla van županije, recimo do Zagreba, Istre, mislim da svakako ima šta za pokazati, ali dobro, vrijeme će pokazati na kraju krajeva gdje će ona naći svoje mjesto na vinskoj karti. Prije no što krenem opisivati, samo vidim da mi neko postavio pitanje. Rajan, koliko ja znam, ok, Šimon zna, evo neko uvozi, ja nisam znao da neko uvozi Grk, ali dobro, hvala lijepo. Ok, Dubrovačka Malvasija, znači isto tako iz 2019. godine, 13 volovnih postotaka alkohola, opet govorim, nakon berbe, naravno muljanja i runjanja, fermentacija je malo duža i nakon fermentacije odležava na ovom finom talogu, isto tako negdje do 4. mjeseca. Nakon toga se naravno pretoči, te se napuni u boce, te izlazi na tržište, i obično je recimo taj negdje 1.4. do 15.4. je uglavnom vrijeme kada recimo vinari iz Konavala puštaju novu berbu Malvasije. Isto tako je slučaj sa ovom. Što se pak tiče ove, znači vino je naravno kristalno je bistro, zlatno-žute boje i rekao bi onako prilično gusto do gusto. Što se pak tiče mirisa, čist je, rekao bi klasičan miris Malvasije, aromatika mu je fina, bijela breskva, kruška, zreli limun, opet žuto cvijeće, vrlo dugotrajan, elegantan miris, onako, rekao bi čak i podatan. Što se pak tiče okusa,
Vino je suho, naravno čisto, isto tako okusa toplo, vrlo je mekano, elegantno, rekao bi sa srednjim kiselinama, isto tako srednji alkohol, jedne ugodne mineralnosti. Opet u ustima imamo to bijelo koštunjičavo voće, malo izrelih citrusa, zrele jabuke, pa možda malo i tropskog voća, onako u tragovima, jedne fine i ugodne mineralnosti. Isto tako treba reći da je floralnost naglašena, jedno jako lijepo izbalansirano vino, vrlo užitnog i dugotrajnog finiša i onako za svaku preporuku apsolutno. Ja bi ga osobno poslužio na nekih 10 stupnjeva uz recimo salatu od liganja, mislim da bi idealno išlo. Svaka čast, jako lijepo. Vidim da ste se danas nešto jako raspisali, ili vam je dosadno ili svakom vidim... Ok, hvala Ivo što si odgovorio Filipu, odlično. A Denis Jazin odgovorio Mateu Čaniću, dobro, ajde, lijepo za znati. Idemo dalje. 6. vino koje ćemo probati, muškat. Ovo je nešto što ćete jako rijetko naći u vinogradima, bar koliko ja znam, a sad će me opet Ivo demantirati, u vinogradima u Konavlima ili čak na ovom kraju tu, najjužnijem. Ovdje se radi, isto tako treba reći da se ovdje radi o vinu koje je pola muškat bijeli, pola muškat žuti o samom vinu. Znači zajedno se naravno skupa se vinificira. Slično je sve, znači brza je prerada, nakon toga, znači nakon berbe, muljanja i runjanja, fermentacija je 30 dana u inoksu, te nakon 30 dana vino se pretoči, naravno izbistri se i nakon toga se bez filtracije stavlja u bocu te pušta na tržište. Ono što treba reći da je količina muškata koja vinarija proizvede zapravo vrlo simbolična i uglavnom taj muškat je proizveden isključivo za potrebe ovog wine bara. Kao što vidite iza mojih leđa piše wine bar Malvasija, on se nalazi u ulici, jedna od ovih uličica kad uđete s Pila na lijevoj strani prije kraja. Znači 300 boca, vrlo, rekao bi, limitirano. Ali ono što je super interesantno isto tako, to apsolutno treba spomenuti, opet vrlo malo je muškata u Hrvatskoj, bilo bijelih, žutih ili ne znam kakvih, koji su rađeni u stilu suhog vina, a ovo je upravo jedan od tih što mu zapravo daje jednu novu dimenziju i na jedan određen način je, rekao bi, upravo zbog toga vrlo interesantno da na jedan određen način bude i gastronomski i interesantnije vino i da ljudi malo više o njemu razmišljaju, jer zapravo ne treba svaki muškat, rekao bi, biti niti sladak, niti polusladak, mogu se i suhe varijante raditi upravo iz tog razloga što znamo da nam za gastronomiju svakako i aromatična vina koje mogu dati zapravo jako finu ugodu, a opet mogu biti suha. Samo sekundu. Ivo, malo je tko... Da, Field Blend, slažem se Ivo, Field Blend je danas vrlo popularna recimo riječ. Ja kad bih rekao da je to miks iz vinograda, to malo zvuči grubo, ali svakako da je Field Blend, nekad se tako i radilo, jednako kao što se nekad radilo i vino na način da je bilo uvijek na kožici, to najbolje znaju, tamo je baš se Filip javio iz tamo šibenskog kraja, znači bijela vina su uvijek bila onako žutine i tako, evo to je sad vrlo popularno, iako u ono vrijeme da su bili ljudi prije vremena, nije se to tad na taj način radilo. Dobro, ajmo mi kušat muškat koji je, kažem, opet vrlo interesantan. Jel ima možda kako pitanje, osim ovih komentara, morat ću to sve kasnije pročitati što ste vi napisali. Nema nikakvih pitanja. Dobro, okej. Znači, vino je naravno, vino je kristalno bistro, zlatno žute boje, gusto, jako gusto. Treba reći da ovaj muškat ima 14% alkohola, što ga svakako svrstava u jedno jače vino, baš što se tiče samog alkohola.
Što se tiče pak mirisa, miris je naravno čist, jedne vrlo fine aromatike, zrelo je, vrlo dugotrajan miris. Što se tiče nekakve voćnih situacija, tu nalazimo dosta zrelih bresaka, zrelog manga. Naravno, floralnost je nešto što nam je uvijek u muškatu vrlo prisutna i naglašena, isto tako i ovdje, znači puno žutog cvijeća. Ono što sam ja još našao dosta je znači zrelih citrusa. I onako, jedan vrlo opojan, ugodan, rekao bi i dugotrajan miris. Rekao sam već, vino je suho, vrlo je toplo, mekano. Rekao bih da su mu srednje kiseline, alkohol srednje plus, kiseline su mu onako hrskave, ugodne, toplih alkohola, lijepo naglašene mineralnosti. Ono što je vrlo ugodno da je onako dosta jaka ekstrakcija, puno zrelog voća, koštunjičavog voća, opet floralnih aroma. Dosta bogate strukture, isto tako treba reći onako i blago uljasto, malo zrelih citrusnih aroma, vrlo lijepo, jako dobro izbalansirano vino, to se isto tako treba reći. I rekao bi da je vrlo isto tako interesantno za sljubljivanje, onako jedna jako duga završnica sa ugodnim karakterom i bogatim karakterom. Zapravo čak i taj volovni postotak od 14% nam apsolutno ništa ne odigrava nekakvu pretjerano bitnu ulogu u samoj organoleptici, niti ga mi na nosu osjetimo, a isto tako niti ustima, znači radi se o jednom jako dobrom balansu. Svaka čast, ovo se meni jako sviđa, baš ovakva stilistika, možda upravo zbog nekakve, rekao bi, raznolikosti da ima kod nas, znači da znamo da su muškati, pogotovo žuti, možda ekspresivniji u ovoj slađoj varijanti gore u bregovitoj Hrvatskoj, poglavito u Međimurju i tamo oko Varaždina, u Varaždinskoj županiji, ali isto tako znamo da je muškat bijeli naravno u Istri, pogotovo muškat bijeli momljanski. Ovo je ovako jedan vrlo dobar stil, interesantan i evo, svakako ne bi bilo loše možda vinarima da promisle da možda naprave nešto u tom stilu, naravno ne sad 5000 litara, ali ovako čisto zbog igranja, zbog gastronomije. Evo, ja sam ga recimo na neki 10 stupnjeva bi ga naravno rasladio i ovdje ja vidim jednu ribu, ona se zove orhan. Ja bi onako uz file orhana sa žara pio ovaj muškat, mislim da bi to išlo jako dobro. A dobro, Ivo, može i sa Jakobovim kapicama, ali ja bi orhana radije. Ok, fino. Ozrene, nažalost, pretpostavljam da misliš na graševinu. Nažalost, evo graševinu nećemo danas kušati iz razloga tog što je ta graševina sva rasprodana. Tako da evo, a ova nova berba isto tako treba reći još nije isfiltrirana, pa jednostavno nismo ju htjeli možda u toj nekoj, rekao bi, mutnoj fazi prezentirati. Ali evo, u jednoj od idućih emisija ja ću nastojati svakako da na jedan određen način pokušam makar jednu bocu pribaviti pa da probamo i nju možda u nekakvom miksu. Jel? Tako da evo, nažalost nemamo. Idemo dalje. Crna vina su kod Bože moćna, kao što je Merlot moć. Znači, radi se o vinu koji dolazi iz 2016. godine. 2016. godine. Berba je malo kasnija. A Snežana, što ćemo? Evo, bit će graševine drugi put. Ajde. Nastojat ćemo to odraditi čim se malo smiri. Vjerojatno kroz nekih možda 15-20 dana bi mogla biti isfiltrirana, napunjena, pa ćemo nastojat ćemo ju pribaviti i da ju kušate, da čujete što ja mislim o njoj. Znači, berba je bila, ja se ispričavam. Dobro.
Dobro, dobro, dobro. Kristijane, bome ste se raspisali. Ok. Ok, dobro, hvala lijepo. Evo, ovo su vrlo korisne informacije i izuzetno mi je drago da sudjelujete. Ja se jedino ispričavam što ovako nekad moram zastati jer dugo mi niste slali ovak duge komentare. Svakako da mlađi kolege koji možda malo manje prate ili malo manje znaju o nekim položajima, uvijek nije na odmet da se možda neke ovakve stvari čuju jer uvijek možete naučiti nešto novo. Svakako hvala Kristijanu na ovome što si napisao i hvala Ivu naravno što je vrlo aktivan. Ok, Ozren, ajde dok ne krene na Merlot. Koliko ja znam, taj Grašin nema izrazito povišen alkohol. I ono, ja se iskreno ja mislim da sam ja nju probao u nekoj mladoj fazi. Uglavnom razlikuje ti se generalno od kutjevačke, ajmo reći, ili Graševine s kontinenta, najviše u strukturi. Struktura je puno robustnija, jača, onako uljatija je tekstura, isto tako u ustima mislim da je 14,5% ako se ne varam alkohola, ali koliko se ja sjećam, ali evo, obećavam da ćemo i to probati. Ali ajmo mi na Merlot, da možete ipak pojesti večeru prije dnevnika. Znači, berba je, rekao sam, 1.10. Fermentacija nekih 45 dana. Znači, u rototankovima ono se vrti cijelo vrijeme sa masuljom. Nakon toga, nakon pretoka, vino bude 10 mjeseci u inoksu, nakon 10 mjeseci u inoksu ide godinu dana u bačvu od 1000 litara i tu se koristi Garbelotto bačva, francuski hrvatski hrast. Nakon toga, naravno, od tog perioda vino se napuni u bocu i pušta se na tržište. Treba reći da sva crna vina iz ove vinarije se proizvode, bar ova 3, koja imamo, se proizvode istom tehnologijom, tako, ali dobro, svejedno ću ponoviti, nema veze. Ne znam, sam spomenuo 13,5% alkohola, znači 2016. godina. Što se pak tiče samog vina, naravno vino je bistro, rubinsko je crvene boje i rekao bi da je gusto. Što se pak tiče mirisa, miris je naravno čist, ugodan, vrlo izražena aromatika. Ono što mi se sviđa kod ovog Merlota je to što vino zapravo ima jako puno svježeg voća, crvenog i tamno bobičastog voća, rekao bi da je onako isprepleteno, dosta crvene šljive, maline, kupine. Imam malo i herbalnih aroma u vidu, recimo mente, malo ljubičice, vanilija, neki začini, rekao bi, ali uglavnom nekako mu je struktura i miris ipak u svježijoj varijanti, ne prekuhanoj i prokuhanom voću, znači onako jedan vrlo dugotrajan i ugodan miris. Što se pak tiče samog okusa, vino je suho, toplo je, vrlo je mekano, kiseline su mu, rekao bi, srednje, isto tako alkoholi srednji, nisu prenaglašeni. Rekao bi da su, što se tiče crnog vina, kiseline jako lijepo komponirane u samo vino, tanini su mu onako srednje plus, rekao bi, međutim zreli su, fini, meki, u ustima onako isto dosta koncentrirane, rekao bi, voćnosti, tamno bobičastog voća, opet maline, trešnje, puno začina, malo možda čokolade i nekih zrelijih aroma, ali na kraju onako lijepo ugodno, herbalan, ukusan i jako fine i duge završnice. Ja bi ga vrlo vjerovatno na nekih 16 stupnjeva poslužio uz naravno jela od crvenog mesa. Fino. Drugo vino koje ćemo probati je Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon se zove Mit. Nije Mito, nego Mit. Iz 2015. godine. Znači 13,3% alkohola. Te 2015. godine ovdje je berba bila malo kasnije, znači 10.10. Pa mislim da
obično i Cabernet Sauvignon bude zadnji koji se bere, ako se ne varam. Fermentacija opet u inox posudama, naravno nekih 2 mjeseca, gdje se isto u tim rototankovima znači cijelo vrijeme vrti. Mislim, tim vrćanjem se vjerojatno postiže malo bolja ekstrakcija i sve to skupa. Nakon pretoka, rekao sam već, 10 mjeseci u inox posudama, te nakon toga naravno godinu dana u 1000 litrnim bačvicama, francuski hrvatski rast mix, te nakon toga odleži još neko vrijeme, napuni se u inox posude, te odleži u bocama i naravno izlazi na tržište. Znači 2015. godina je godina koja je trenutno na tržištu. Vino je isto tako, naravno i bistro, rubinsko je crvene boje sa ljubičastim diskovima, rekao bi, onako gusto, naravno. Na nosu je čistog mirisa, jako ugodne i fine aromatike, imamo puno tamno bobičastog voća, opet, znači trešnje, borovnice, crni ribizl. Što se tiče same herbalnosti, imamo malo te pirazinasti, odnosno paprike na kraju koja je klasična za Cabernet Sauvignon, ali isto tako i naravno arome od drveta poput vanilije. Ja tu više dobivam malo dojma onako slađeg, nekakvih slatkih začina, rekao bi zrelo i dugotrajnog mirisa. Što se pak tiče okusa, suho je naravno, rekao bi da je onako toplo, jedno vrlo ugodno i mekano vino, kiseline su mu isto tako srednje, alkoholi su možda malo dojam srednje plus, međutim lijepo isto ukomponirani, dok su tanini isto tako srednje plus, elegantni, voćni, blago slatkasti, onako zrnate teksture u ustima. Što se pak tiče samog opet voća, zrelo bobičasto voće, trešnja, crni ribizl, malo vanilije, blago floralne aromatike, dosta ekstraktno u ustima, dosta bogate strukture, rekao bi i vrlo, vrlo fine završnice. Ja bi ga isto tako poslužio od nekih 16 stupnjeva i rekao bi da crveno meso mislim da bi bilo idealno uz ovo, možda neki steak ili nešto u tom stilu. Jel? I posljednje vino koje ćemo danas kušati je 1001 noć. Znači tu se radi o sorti plavac mali. S tim da treba spomenuti da je ovaj plavac mali dolazi sa dvije pozicije, a to su pozicije naravno dingač i pozicija znači smolunta. Naravno treba reći da vinarija Metković nema vinograde na dingaču, nego tu se radi o svojevrsnoj suradnji, znači dvije vinarije. 80% je znači grožđa s dingača, 20% je iz Konavala i rekao sam radi se o 2018. godini. Alkohol mu je naravno malo višlji, radi se o 15,5% alkohola. Fermentacija je na isti način rađena, u istim posudama, znači na 45 dana u rototankovima, naravno to je sve skupa zajedno. Nakon toga 10 mjeseci u inoxu, te isto tako godinu dana u bačvi. Proizvede se godišnje 2000 litara, naravno nakon bačve malo mora vino još odležati u inoxu, te se nakon toga napuni, odnosno pusti u boce. Što reći o vinu? Znači vino je bistro, rubinsko je crvene boje i rekao bi da je vrlo gusto, onako bogato. Na nosu je znači čistog je mirisa, jako intenzivna aromatika, fina je, rekao bi klasična aroma plavca, čak bi rekao da je dingač taj koji je sigurno nosioc, pogotovo na nosi, a znamo da će nam dingač prevladati svakako bilo koju sortu, odnosno plavac da će prevladati pogotovo sa dingača bilo koju sortu. Onako prezrelo tamno voće, sušene šljive, smokve, rogač, opet puno čokolade, slatkih začina, vanilije, rogača, suhvica, to je sve nešto što se osjeti, što je klasično, rekao bi za to, odnosno za grožđe, odnosno vino sa tog područja. Jedan vrlo, vrlo dugotrajan
jako kompleksan i bogat miris. Što se pak tiče okusa, vino je suho, vrlo toplo, mekano, kiseline su mu srednje, alkohol je srednje plus prema gore, tanini su mu srednje plus, međutim, ono što je dobro, što zaista nisu grubi, nisu zeleni, oni su lijepo zaokruženi, zreli, jako bogato taninima, ali opet kažem, vrlo, vrlo dobro zaokruženi. Opet što se pak tiče same aromatike, puno prosušenog voća, jako puno smokvi, šljiva, grožđica, opet imamo malo i nekih drugih u vidu, znači čokolade, bourbon vanilije. Rogač, rekao bi, vrlo jakog i izraženog karaktera sa dugotrajnim završetkom, stvarno ovo je vino onako jedna vrlo bogata ekspresija. Treba bi reći da vjerovatno ovaj plavac iz Molumta je dao tu možda na kiselinskoj strukturi svakako jedan štih dingaču. Dingač sigurno da će uvijek sa svojim tijelom i samom aromatskim profilom sigurno biti jači, međutim plavac iz Molumta sigurno da je svježiji, pa tako u ovoj kombinaciji 80-20 rekao bi da je dingač malo smekšo. I to je to, ja bih ga osobno na nekih 18 stupnjeva, sigurno uz crvena mesa, onako jedan T-bone steak, vrlo krvav, mislim da bi se savršeno sljubio sa ovim vinom. Zvonko Herceg, meni nešto malo šteka kompjuter. Hvala ti Irena na komentaru. Gljiva je bio lapsus, ja se nadam da neće sad ove društvene mreže krenut vrišta da sam rekao gljive, a ne šljive. Ok, Zvonko Pritos je preporučaš li održavanje u boci i kako dugo, ako misliš na plavac, Zvonko, i ovaj puta te pozdravljam, pozdrav Makedoniji, iskreno mi je jako drago da pratiš. Pa ja mislim da može još uvijek, iako ja osobno ne znam, pazi, ovo je vino koje može biti stvarno dugovječno. Apsolutno, mislim, može biti nekakvih 10-20 godina, međutim, isto tako vjerujem da u ovoj mladoj fazi ono je jako ekstraktno, jako bogato, recimo ko da imaš možda neki vaš vrlo, vrlo makedonski jak ekstraktan vranac, ono bogat, dima svega, ali opet kiselina mu je jako fina, jako dobra. Tako da ja mislim da se može konzumirati sad, iako je, kažem, mlado vino još uvijek, međutim isto tako da mislim da može 10 godina sigurno u boci odležavati, s tim da naravno i čepovi su u redu, tako da sigurno da može. Ok. Dobro, vidim da ste bili dosta aktivni danas, na tome vam se zahvaljujem. Vidim da se neka nova prijateljstva stvaraju, pogotovo ovaj Čanić Jazvin, to mi je baš drago za vidjeti. Evo ga, došli smo lagano do samog, rekao bi, samog završetka, pa ćemo vrlo vjerovatno, mislim moramo još izvući naravno nagradnu iglu. Ono što opet napominjem, vidimo se u idući petak u 18 sati. Koja će tema biti, to ću vas... Da. Evo, slaže se Irena i sa tobom. Znam da voliš Božo Vranac, ok. A Ivane slaže se i sa tobom i apsolutno je super. Ono što je interesantno, a nije mi još odgovorio, danas sam ga bio pitao, malo mi je prešutio bio to kad sam ga pitao, ja sam ga uspio nagovoriti da posadi crni pinot na nekim položajima u Konavlima. Znamo da Konavla ima dosta hladne noći, tople dane i sigurno da neke od pozicija mogu čak i crni pinot možda dobar dat. Nisam izvukao informaciju kako je to ispalo. Mislim da bi sad ova godina trebala već biti, odnosno prošla godina trebala bi biti na dobrom rodu. Pa me evo iskreno zanima, ako uspijem saznat, sigurno da ću vas obavijestiti. Ko će biti idući petak s nama, o tome ću vas obavijestiti putem društvenih mreža, jer ako sad već kažem, onda možda ćete zaboraviti do sutra već što sam rekao. Tako da možda pametnije
da vas u narednim danima obavijestim ko će to biti. Sigurno da nećemo biti u Dalmaciji, otići ćemo malo ili sjevernije, ili mislim sjevernije, ili u Goru Bregovitu u Hrvatsku, ili naravno ili u Slavoniju ili u Istru naravno, tako da ćemo evo, kak se zove, obavijestiti o tome. Nama je još preostalo izvući sretnog dobitnika i to je to. Čekaj, evo ću naprijed. Sretni dobitnik je Spasel Krešić. Evo ga, Spasel, ja bi te molio da se javiš samo u inbox možda zbog eventualne nagrade. Svima vama se zahvaljujem još jedanput na gledanju. Ja se nadam da ste uživali i iskreno se nadam da se vidimo vrlo brzo u sljedećoj vinskoj karanteni. Uživajte i svako dobro i pozdrav i bok.